Kan program en tu zong zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan lo thleng le ta a caution rong bol na sang sang chan chen ilo en howang u leaders training voice hi som ni na nei ani Sinat multipurpose training center buat sai leaders residential training voice hi som ni na chu me ni som thuma tanga jun ni chung khan nei ani Training hon na hi me ni somthum zana ne ni a Reverend Rinthara Director in Kai Shwaya Reverend Kerel Thanlian Mission Veng Bial to Pastor in hon na le thut sa soi ani June ni zir top ni zana training karna income SMTC hall ane ni a Executive Secretary Reverend VL Loya Shran le in thut sa soi in trainee te na certificate at lan trainee te ta na tong try sak na hi resource person IO in Reverend Vanal Zwatan amanga Trainee state changin upalarin oman lom thu asoya Reverend Thangzawa resource person in lom thu asoi bok tunchuma hian presbytery pasari aizol chim serlui teire tuipuiral tuirini zorampon le aizol chim thang presbytery chain koshan upa somli kumsang ni som pakwa le ahmalama mi te baka kumsang ni som ni kumanem nge mi pali te ko anni Training a hian resource person te Reverend Vanal Zwata, Reverend Thangzawa, Reverend Kerel Piang Tharale, Reverend Lalremsangi ten thupui thlan chi sang sang an zir tir thin ani. Sinat multipurpose training center hi kumsang ka zakwa som ko paru ka honani a hon kuma tangin leaders training ko shan upa te pawala training hi nei tanani a SMTC office recorder landan chuan tuna hian ko shan upa mi sang sari za somli pariat in training an nei to ani. Sinat mission board rong bol na sang sang longai thla ila Jharkhand Mission Field. May ni somni pariat pathiani khan member thar pakhat an ombel. Home Mission North. May ni somni pariat pathiani khan member thar pakhat a ombel. Zin. June ni thum le ni li chung hian tuipui bari Home Mission North lo in Reverend Lalremsangi Mission Board Secretary le upalal chalhuna ralte coordinator te ankal. Revival. May ni somni pakhat le ni somni pasari chung khan aizo le che vela Sinat Revival malak na in Operation Nehemia ne ani a group som pathuma in chanin mi sangkhat som nga chuang hne na rongbol na an nei ani Trust June ni zir top ni khan paso quarters building repair le retaining wall and fill in vai reng te chim veng le reng te kona pularam eng a roi te je akal SLNPB June ni zir top ni khan phulen veng thar biala literature campaign nei puin Revenal biak nia editor le assistant editor te prin sai lovile puzo mangaya te ankal Caution Meitsia June ni thum le ni li chung hian Christian chung ko seminar leadership training le campaign in Central Caution Meitsia Shwai tu te hetiang hian an chuak Kozol veng thar biala Dr. Lalremsangi fan I vice chairman Pilal Thangmoi committee member PC Thanchiangi committee member te Kozol veng lai biala Pilar Rempui finance secretary le committee member te pirin thiang limile PJH lalpek thangite ankal MSSU June ni thum in rini khan Sunday school zirti to training nei puin trainer te tiang hanan chuak khatla south veng thar ko shana trainer te upalal siam moya upashil than sanga le upa arlal mon puya mel thum ko shana upala rosanga kolni upasil biak sanga le upa arvanal shwayate Social Front June ni thum le ni li hian bial sang sang a political education campaign nein campaigner te hetiang hian an chuak lunglei veng lai bial lunglei bazar bial haulong bial zolpui biala Reverend PC pa chunga Reverend Johanna upasilal du amale upalel biak zwalate farkon biala upa R0 kunga upasi chongthan tluanga le upa H ngur than sangate longklai biale longklai chan mari biala Reverend Rinthara upa DP biak kuma Reverend Dr. H lalnun moile upa KC van ngakate sai 12 biale si fabiala Dr. Robert S. Holiday upa K. Rose le Dr. Lalnun Tharate sai rang biale leng pui biala upa F. Sang le le upa Dr. Vanal Zarate Ruantlang bial kel kang biale zo khothar biala Reverend Vanal Rawakhyang te Reverend H. Larin Moya upa Dr. Larin Tluang le upa Dr. B. Larin Sangate Chhiatlang veng lun biale Chhiatlang biala Reverend Dr. Lom Sanga Reverend Dr. La Lompuya hau nar upa zo mangaya le upa Dr. La Rochwanga Sinot Relief Fund pe kani Tun hai har sat na sang sang tok te na hetiang hin Sinot Relief Fund pe kani Chamring Caution Sunday School Hall thliti chiat siam that nan cheng singa khum tunga in kang chung ko pani na cheng sing khat ve ve khum tunga kang me awanga in chia le achunga thil chia tuar tu chung ko pakhat na cheng sing khat sanga pe kani Raltlan khotlang in an chom mek te chan puinan bia sang sang pang balkon durtlang ngopa sai to le zo mun biala
cheng noi sari sing ruk pek ani bok tuna chuan Senate Moderator le Executive Secretary the program longai thak chun zamila Reverend Dr. C Chongming le na Moderator June ninga Hospital BC atuanga nikwa MTC Governing Board atu in MCC Graduation Day manpui bokang ni som pakada Tenzol bia le Tenzol Field veng bia la huna mangang Reverend Cizo Ramoy Senior Executive Secretary June nikwa changani som pakhat song in Tripura Sinot lo ina kalang Reverend VL Loy Shan le Executive Secretary June ninga Hospital BC atuang Reverend Dr. Kela Lomzwala Executive Secretary June nithum le nili hian saitwal BLK half year meet manpuina kala nikwa MCC Graduation Day manpuinga ni som pakhara Senate Prison Awareness Campaign in dorpi veng thar ko shana kalang June ni ruka changa ni ria chung in Senate Executive Committee a Moderator le Executive Secretary te an thu ang khati zong kha tun chambata na weekly roundup hun kan man the de suni e